se vratim Crnoj Gori, gdje me stara majka čeka. Gdje ti je televizor, otišao je ka Nikšiću, gdje su ti krave, otišle su ka Nikšiću, tako dalje. Pljačkali su sve ko termiti. To je bila jedna pijana vojska. To su pijane legije. Isto na Hercegovinu i na Dubrovnik. Samo je trebalo vidjeti, ja sam jednom vidio u Trebinju tu vojsku. Pun park pijane vojske. To nije uopšte ličilo na vojsku. Ja sam jednom u Trebinju vidio 3 pijana generala. Svaki pijan. Kad su me natjerali ko predsjednika Narodne stranke da jednom obiđem tu vojsku. Ja obiđem tu vojsku. Vidim pijani generala. Ili intervju za Beograd. Sve ćemo slomiti od sebe. Da se predaju da živimo normalno i mirno. Iako to ne urade. Sve razvaljuju do dalje. Napad na Dubrovnik smatrao sam kao stvarno istinsko uništenje Crne Gore, s obzirom da sam smatrao, to se međuvremenu pokazalo preciznim i tačnim, da se na dubrovačkim zidinama u param-parčad razbila ta klasična Crna Gora koja je nosila svoje značajne etičke vrijednosti i da je to sve pošlo u nepovrat.